Ikiri kumbabaza cyane ndi umunyarubyiruko, ariko naho umuntu ari gusanga abantu bari kwiba muri Nyakinama, atari muri Nyakinama gusa ndetse no mu gandi masabukante, ugasanga ari urubyiruko. Ronje nagaguye urubyiruko ruturikije nk'ibyo tubonye ugu munsi aho baje kwica umuntu mu village ya Nturo muri Rwaramba Parish muri Nyakinama sabukante. Naje gusanga ari umunyarubyiruko wo bishe. Noneho uyu mushuma udusanze biciye hano ni Nturo ahigabaniye na Mukingo. Iyo Mukingo niyo village yanje, ariko niho boundaries niho tugabaniye. So dusanze batsinzeho umushuma bamushiraho igitoki, ariko nyine musaba byabereye ntabwo twanabimenye. So kuba mufashe ubwo bamwijimba bafite bamwiciye, bo polisi turatabaje turahageze dutabaza polisi iraje irateruye irajanye, ariko bose abantu bariho ryari nk'irya Gisoro ryose. Ariko njewe icyo ndi guhakanya ntabwo ari inzara. Wabura bamwe n'aba bana b'abasore batoya badashaka kuja gukora, akagenda kiba ndetse na sente zo bamuhaye akagenda akazifata akazinywa inzoga, ugasanga n'ibigitoki wari ugifite mu rugo uzi ngo kigiye kurya abantu barenze 5, ndetse ahubwo kikagenda kikaribwa n'umuntu umwe wenyine utageza n'abafashe, ndetse no guhaha no mu rugo watanahaha. Sijya kwa gapari kwiba bafite n'akadeni.